Ano na yun? Morning? Noon. Oh, good noon. Good noon. Hello po. Tapos cellphone ko ano nila. Ang mga ini. Dito tayo mag-interview. Okay, nakulan. Para may sheet ka ba? Diyan na. Okay lang na. Ma'am, dito tayo, ma'am. Nahadlok yung mama. Dali na, ma'am. 1, 2, 3. Wow! Surprise! Happy birthday to you. Happy birthday, and the sky burning tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ayan, ma'am. Na-surprise ka. Ayan, Hindi po survey. Prank lang po yun, mother. Ikaw kira po yan ang birthday mo. Ikaw po Ayan, may dapo surprise sender po yan na kay birthday mo. May dapo kita pa flower, fresh flower po. Imo. Salamat. Nakikita po kita, ma'am. Ayan, ma'am, may hindi ka kakanigtigang ini pa surprise. May idea lang? Abot anak. Okay, mo anak. But before that, ma'am, tingnan po kami hatatuban sa Sky Surprise is. Nagkagawa po kami sorpresa. Deliver surprises and memories, syempre. Yan na po, magpa-blow kintahin candle. May mag-party ka na ni mother. O, timing na timing na. Okay, mother. Pabluwanin kita kay mama. Very nice speak kayo ni ma'am. Ika nice speak niya na may magpapasurprise sa iyo mo. O yan na ma'am. Kailangan ko na tinuluha. Pabluwanin kita ma'am. Emotional. Kantahan natin ni mother. I love that. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, very good. Happy birthday, ma'am. Yan na may babasahon kita nga letter. Hindi ka nagpa-surprise. Ready ka na, nanay? Kanilang picture mo, ha? Diba? Nakikita yan na nagpa-surprise. Happy birthday, Nay. Stay safe and good health. I miss you and I love you. Sana na-surpresa ka namon. Ayaw na pagpaka-stress. At pagtinipid, induro. Pag-enjoyhin mo, upay yan na. Kaon nga magrasa nga mga pagkaon. Ang nagpa-surprise from Daday. Ay, ni Ma'am Daday ko yan ah. Manila. Oh, Manila. Bakit may gusto ka iyakan, Mama Iya? Ipagpasalamat. Hindi po kitabot nga, Mama. Nakikita po yan ah. Tawag niya ako. Nagkakong istorya. Sige, Ma'am, ka-istoryahin, Ma'am Daday. Dahil, takulog pareho ko na ko nilo sumate. Damo nga salamat tayo. Hindi mo
mo, ma'am, ibang mga anak ani. Oo. Kinong gusto pa di na maghatagin birthday wishes, ganing greetings. Pwede ani kami mangaro. Di kami malakat ang kadiri na Ma'am, isa na rayo ngayon at ibang daday. Para ko diya makalimutan mo. Pinaka-special nga adlaw. At imo ngayon ka 54th birthday. Pwede kami sir mangaroin message po. Kan para kan nanay. Ini greetings po, birthday greetings wishes. Happy birthday, Nay. Para makita ka. Happy birthday, Nay. Love you. Okay. Ito pa. Ay, nanigaraga kanina. Ang ano na yan? Ha? Kadibi. Pag-wish ka na, no? Ako ba ko? Siya eh. Gamulay, mama. May hiya-hiya. Bunso hiya, ma'am? Oo. Wow. Yakapin mo si Mama B. Yung pinakamatamis na yakap kay Mama. Ayan. Ulay. Oo, what na. Ayan. Yan, dibe. Sige, Bi. Gusto mo pa kumamulkan, Mama? Ayan, Ma'am. Ano yan, dadalay? Ayan, gusto pang humabol. Sagot tayo. Oh. Ano? Ano ano? Oo, oo. Sino ada banday? Ha? Ha? Mio. Ano ka banday? Wala ka man pag-istorya ka kulog. Nagtawag ka akon. Hindi, Ma'am. Kurilani ka. Ha? Ha? Salamat, Day. Ang waray pa kuana. Di pa sarap yan. Waray pa ako pala ito nangangaon na unta. Pagaon ka mo. O sige day, uturo na lang. Oo. Uturo na lang pagtawag. Oo. Pwede, Ma'am. Mahatag tayo message yung Mama naka-yellow. Umaagad. Umagan. Oh, may gusto pa mag-greet kan, Ma'am? Ayan. Lahat mga busy. Ma'am, mga busy na po sila doon. Kay lunchtime. Sige na, sige. Oh, kidamo po kasalamat. Oo. Ma'am, ano pigaranin yung mga mungsaday? Rosemary. Rosemary. Kay RM kasi diyan nakapunta. Okay, Ma'am Rosemary, damo po kasalamat. Ani yung pagpapila naman surprise package siya na nga adlaw. Damo po kasalamat. Kunahin man po kamo yan, ha. Stay safe po. And good luck po sa kan ma'am po. Damo kasalamat kaya. Tapos happy 51st birthday po. Ayan. Na-surprise ka ba, Ma'am? Napalipay ka na mo, napatuo. Hindi rin namin tinutuyo, Ma'am, ha? Sinubula kami ni Ma'am Rosemary. Okay, anyways, damo po kasalamat sa pagpadayon na amon.
paglipay, ma'am. Enjoy your day po. It's your 54th birthday. Damo po nga salamat. Okay, picture po tayo. Happy birthday po. Happy birthday. Pwede ba? Gusto mong humabol? Magpa-picture? Maray na. Okay, may pinawaran ni nanay. Wala na? Okay na? Sige, ma'am. Kaya na po naman ang balon. Ay, pakaway po kami. Kasi nanay. Ito kami na pagaway ko. Ay, napagpinawaran. Kaway-kaway na lang po. Thank you po, thank you. Thank you. Thank you. Happy birthday po. Hindi ka mo mga ngao. Dito na po. Bye-bye.